Chibai vek ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Character Study number 14 Gideona chanchin kan ngai thla don ani he thu hi lalpanen kanin pol na atan kan lo mangle theu don nia masa in rorel tu te bungriat chang li thu hi lo ngai thla ila tin Gideona le anne na mi zathum omte chuan Jordan lui chu anjuk khenga an kana chau chung chungin an zela lalpana thu mal somro se amen. Gideona hi Manasseh nam Abiezer chi ami Zuasa fapa ani aming omzia hi kitu emo thing kitu ti na ani mizo ming pedon ta ila thing kit liana tepo kan pedu mai theyani Israel Hruaitu ro pui Mose le Joshua te thi nu lal anlani ma si khan Israel mi te kai Hruaitu turin lalpan rorel tu te ape chung rorel tu te jinga rorel tu lian major judges anti te jinga mi chu Gideona hi ani ming pani ane nge ming pakhat jok chu Jerubala ani Hruaitu ro pui Mose le Joshua an liam nu chuan Hruaitu mumal an nei talova Israel te sa khonun an tharau nun kan ti jok don nge alo tlabal ve ta hle ani rorel tu te jinga mi Gideona po hi apa hian milem pathian biak na man ruwa alo kol tlat maya chutiang chu an din mun alo nitlat ani an mel ma median hawin an mi te an man saka chanchok turin lalpan atira ni ma sela Gideona hian chuan lama siama lalpan katir chi anilom ni ahanti khur taka chuan akal lo ngam talo ani median ho hi mi noi khat sing thum sanga lai mai an ni chung ang zat lai mai beitur chuan Gideona hian Israel sipai mi sing thum sang ni te chau kha roi ve chu polal pan ala chok khak sak zela atopa pheichon mi zathum chawan ni to mi noi khat sing thum sanga beitura mi zathum han tho chu pui chu Gideona hian a hre ngoi ani an mel mate an be don hian Paul thuma in thenin to toro chu an hama an bel chu an tike an veilamin mei cheran kenga an dinglamin to toro tham tur an kenga lalpa le Gideona ngun nam anan tia anan audur dur maya maktak mai nan ne der mayani lalpa atil hi chuan thil hi ava ol sam thinem tiro ti chuan an lalatan Gideona hi Israel te hian an som zuya ma se adu lo Adam chungin Israel ram chu kum somli zet ral muangin om tir thung ani lekhang te kha Gideona chanchin tlang pui kan riat tlang lon te kanan pon chuale theite ni heta hian kan Bible thu chiara kha apoi mo le in ka ria Gideona le anne na mi zathum omte chuanin Jordan lui chu anjuk khenga tlem te mani selal pa thu oin anjuk khleng thazela an kan ta zela chau chung chungin an zela he anti ram na hian lal pa lo tel zela to pa chuan ne tu an lo nita ani aro pui hle mai ti ro hetiang hian konga in kan nuna zirtur Gideona nung changklema zong han la chuak le ta ila masabera chuan apakhat na lalpan adu chu amang mai thin ti kan muani rorel tu te bungruk chang somni panga kan en chuan lalpan Gideona bia ipa bongpa panni na kumsari mi chu lalangin ipa ne bala mai cham hi ti chimla abula asera hi kidro ti in arhilani Gideona pa hian a property jinga baal pathian alo koltlat maya abek na man rotenen alo nei thap mai hi belem pathian bechung ko anlo ni reng to nge ti chiang takin in jiak lo ma sela anrin na ero chu atlaniam hle ani ti alang theya ma selal pan ami te chanchuk turin
apa chung te hi nga ate ber Gideona ahan mangdu tlat mai hi khongai na wangin lalpa pan tur le arong bol tur hian in sit tur tu ma kan lo om lo ti Gideona hian min tarlan saka tukina hian lalpan amandu che chuan amang mayang che tang tung lo lati nuam takin lalpa thu hi oi mai ro ti hi kan zawaya ta na poimo le ta apani na chuan lalpa thu oi mai hi alo thaber ti kan mu ani lalpan atir lai khan he ichak na hian kalro katir che ani lom ni ti in atur chuak khani a ani na taka chuan anti dan tur zong zong lalpan arhila lalpa a in nga a athu zo mai kha anti tur alo ni reng zoka Gideona chakna a mel ma nuai khat sing thum sanga ne tur chon angai na omlo ama ero chu Gideona chakna a mel ma ne kha lalpa na rim tilova sipai sing thum le sang ni a Hruaitu zinga tangin sipai sing thum sang khat zasari lalpan achok saka mi zathum chaute nen mi noi khat sing thum sanga chu an ma chonta a heta hian lalpa na tho alo langa lalpa arin na nga lo poimo ziamin mu tira an ne rual lo chu lalpan an ne sakta ani thu oi hi har sama se alo wa tha em lalpa ro pui ro se apathum na chuan lalpa chakna hi kan chaklo na a alo lang fe thin ti kan mu bok ani Gideona khan mel ma kha khati zo zai han ma chon tur khan a hre ngang mai ani ma se du than tur anei lo lau le hre tak chungin ke pen chuak ta a Bible a seidan pi lama hian thil thleng tam taka om nuwa lang ti arin theya Gideona ngei po hi khati tak a hre ngoi ngoya chuak khachu lalpa ma hian atong trai fe ang ti arin theya ma se an chaklo na a le an hre ngoi na a khan lalpa chakna alo langa an rin aya ol samin an mel mati an ne der mai ring tu te hian kan nu na harsa ti kan nei ve treu thin tong trai na a lalpa atluk lu le in nga hi kan zir avan poimo em chuti rual chuan lalpa thu anga mi ringin kan ti tur kan ti po apoimo vetel tho ti hria ila eng kima lalpa thil makti kan be se ngot turani lova lalpa na tho hi share kung nga ngot thi adik bik chong lo ti hria ila Baptist missionary William Carrian lalpa tan thil ro pui tak ti tumla lalpa ne na ta thil ro pui tak be se ro ati hi adik em ema chuwang chon voina hian lalpa chakna hi kan chaklo na alang thin ti hria in he thu hi iwong tlatang u apalina chuan Gideona hi afim khura anubut lo ti kan mu bokani Gideona hian a orhiat le lalpa thu adon chu adik nge yem he hi lalpa ne na ta ani yem ti kha fi adu a angai tu na o nge lalpa o ti hriat nan lalpa ne na chuan hruizola beram mul kada anga beram mula chau chuan dai alo om chuan isoyangin katiyang ti in lalpa chu abia a asoyang nge in beram mula chau chuan dai alo tla a leyero chu alo khoro vekani chuwang tak chuan asoyang nge in lalpa tirin an mi te chu awachan chuak ta ani chu rorel tu te bung ruk chang som thum paruk le chang som li in kara kan mu a kan rama hian lalpanati ti apui hi kan nga ta le maya tlang aw kan nga ta kan thil ve te kan mang phan thinang hian kan ve zonga piang lalpa owa me bel zela lalpa soilo lalpa soyanga soitir te po hi alo om thei le ani chuwangin Johanna na le khathona du tak te u tharau na zong ring su u ama ero chu tharau te chu pathian lakami an ni nge ni lo fia ro u thoril tu der tam tak khovela an lo chu ta ka wangin ati hi vena hen I vong rengang u ato bera chuan eng ro nge kan nu chia vedon living a legacy ti hi kan zir chok thei bokin ka hria Gideona chu lalpan ti tur nei na kova lalpa apan zeta lalpa apan nu lalpan atir zui ngalani
ati tur ati zawa mi puin an lalata na an sompo khan adu tlatlo an narzo kani nima sela adam chungin aram chukum somliral muangin asiam tlat Israel mi te tan atangkain avan poimo te lul em athoro che te hi riat ring an ni to don ani heng hi lalpa thu a oi na ra vekani ti kan riat a poimo ani voina hian nang le ke hian eng tia riat ring nge kan du vele eng ang legacy nge kan mu che don sul nu thalo kan lo nei to a mi ten min ngai sang lovin mi ten min riat sakreng ani po in apoi love thu oi na hian eng kim asiam that thei ti I hrerengang u heng te hi Gideona nuna tanga kan zirtur kan mu te ani a kan nuna theu seng lu itum leang u lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa chung nung bermin mangai tu tukina hian damte in min kai thole a iza ngai na min chan tirawangin kan lo me Gideona nuna tanga zirtur kan mu konga kan lo zir chuk le ta he thu cha mang hian kan nun tharawa min ti hausa la kan nun min cher nget la lalpa nangin tharawi min roi lamal min som thewang che ikhongai na kan lalpa isu mingin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nile nuam le vek ule